Okay, sagudahin nga ron ti surat ni Tonyang nga napauluan. Reels pa more, dear cousin. Awan pa'y makatawen kami nga agasawa ken ni Jay nga asawak kasinyong halos surugrugi pa'y laeng ti relasyon mi akasagasawa ngem nakadadon di panubok nga dumdumteng iti relasyon mi kasinyong. Awan ko ti parikot mi kini Jay nga asawak tanasayat met dagiti katugangak. Nasayat met ti panakilangin-langin da kanyak tanaikamkam mga kalangarod. Tilaeng jak kayat ken tilaeng kontra wenno manggurgura kanyak ket ni manang Josie nga kakaiso na nga kabsat wenno manangen ni Jay nga asawak. Nasayat met ti pakpakitak kenkwana. Nadayawak met kenkwana kini manang Josie. Angim kagura na nga nakiasawaan ni Jay nga kabsat na. Takas la apalan nak nga siyakon ti kangrunaan nga mangigigem ti sweldo ti asawak nga ni Jay. Di damo jak maawatan, api nga kagura nak. Idinto nga asawak mo ni Jay. Saan naman nga asawa kabsat naman? Mas maawatak kumapay no ti ina ni Jay, ti agriri, agreklamo. Angim saan? Nasaya at ninanang da. Ngem ni manang Josie, kasta unay ti tadem dagiti kusilap na kanyak tunggalag sabat dagiti matami kasinyong. No apay, ken no kasano nga napasamak ti amin, irugik man, idi kaaldawan na mismo ti kalay sami ken ni Jay. Oh, rumbeng na ko mga agragsak ka ta. Kalay sata. Reception ti kasarta. Tonyang, bakit? Naragsak ko maa. No saan nga kasta takabsat mo? Sana bale. Baliwak to nga kasarita ni manang Josie. Di met kinasarita mi din aya. Idi pa'y laeng saan tapay nga nagkalaysa. Talaga na nakakadkadlaw nga adagura kanyak ni manang mo. Wen, nadlaw ko met dayta. Saan met kidi nga gura? Anya nga saan? Anya ko awag mo ka dayjay. Nga halos di nakpay pagunyan. Kasar ko, di mala tumulong. Idinto nga isumot ti nakaado ka dati cake ken lechon. Ay na. Abi namin kakagura nak ni manang Josie, idinto nga awan met ti madi nga raramide. Naibagak met ken kan, agimon lang ni manang Josie. Gaputa, sakbay nga nabaldado ti asawa na ni bayaw Narding, isuda ti nang tulong kanyak, iti panagbasak iti kolehiyo. Kinid daw mo ka di? Natulungan na ka? Saan nga rod? Kusang loob nga tinulungan nak ni manang Josie kastamoten ni bayaw Narding. Nang runay di awang pa'y ti anak da. Ket? Anya ko matipakiramanak ka dayta, anya ko matipakinaigat. Agimon ni manang Josie, gaputa.
Idi nga mi nagsweldo ako nin. Lalo ita napintas ti posisyon ko iti opisina nga opisina. Ket baldadon ni bayaw saan nga makatrabaho. Siyak ti kang runaan idin nga mangit itid ti kasapulan da ng runa iti kanakak. Ket maawatan ka mo't alakay. Ang madamat bukod mo nga biyag. Ket di ba ako naman nga saan mo nga baybayan ida? Unang no anya ti maitultulong ko idi, no anya ti maiprovide ko para kadakwada, saanan nga isot may provide ko. Matulungak man ni dangem saanan nga kasya kadakkel. Kanadamot ti negosyo ni Manang, nalaymat ngaglako-lako. Isupay Angin kas nakagurain naklaunay ta, nakiasawa aking ka. Kat siyakton ti kang runaan nga, ipangruna mi ti amin. Nga, si kanto ti, nga, itid mundo kanyak ti masweldom. Nang runan to langin no, adan to anaktan. Baka dadan to nga gurain na kon. Baring saan to na, nang runan na, adan to mutin kaanakan na kanyak. Tsak maawatan nga di Manang. Inauna nga siya, kasla din na maawatan nga. Isupay Iso nga paliwam to nga kasarita. Nga, awan ti rumbi nga gurain na kanyag. Taadamat bukod mo nga biyag. No tinulungan da ka man iti pa nagbasam. Alakit, saan mo siguro nga baliwala inday jay. Ngim saan lang kaya't asawan nga forever o nagnanayon nga tultulungan mo na taidan. Wala, sige. Tila kayat ko, kat saan kay nga agriri nga dwa. Ti kayat ko, maurnos to ko tilangin-langin nyo. Ti kunak no mayat ka itayin. Mayatak itayin Ang nakitam ka di, data impost, tanalay nga kapsat mo. Anya? Anya ka ditimpos na. Kit adaman pamasagid na kanya ko na. Paspasagidan na. Nga nagbongga ka no ti kasar. Dati may isa nga babae. Nga awam mala ka no ti naitulong na. Naiyambag na. Kit saan mo kasi kaday jay? Gapot adam ti naiyambag mo. When di daam mo. Saan daam mo nga dainyambag ko? Ti amuda si kaamin tinagasto si ti kasar. Nang tadmad daga tinaganak kanyak nga dadya abroad Baka mo to saan nga sikat iwas pasagitan na? Nakalawlawag nga siya. Asin ako mapingot pasagitan na kakaskasar talaang. Tapos agpost, may papan iti kasar. Nga ti babae ka no, katawan ti ginastos na. Tala ka no, nakangasgasat ka no nga, ti lalaki lang tinagastos. Kat saan ka di nga rumbeng lahat nga ti lalakyan ti agastos? Angim saan? Nang ti pamilyak. Bamte bagagtoking kwa na. Ure saanan? Saan ko nasken nga ipakpakaamo dagita nga banag. Tila kayat ko umahaan ko mga kaskastahan ko mga paspasagid. No dinaam mo, shut up na lang. Napanapala i-reels mo. Nga kesyo, kurang nalaangan itag na tinagan ko. Ay, unay mo tinaya. Ay, kaano pa'y mat, nga honeymoon ta ko mapakit. Katagkaskasta ka man. Basol takabsat mo Basol de takabsat mo nga nakitid unay ti panunot na. Wala, mabaling ka din nga saan nga iso ti pagsaritaan ta. Saan ta ko may palubos nga madadahil dito nga damo nga rabi nga agasawatan. Damo nga rabi nga agdin nata nga adan bendisyon ni Apo Diyos ti panagdin nata. Damo nga rabi nga agkanaig ta kas agasawa. Pasensya ka mo tinalakay no kas tinga alis to lang nga masair tiriknak no kas nga adati manggurgura kanyak idinto nga awan mo tiraramida. Tila kayat ko kumakit naurnos ti langan-langan ti pamilya tayo. Araramidag mo ti amin. Inisidig ko tiriknak yun manang Josie. Ngim isungot ti umad adayo. Ala. Adan tula ta time na nga maurnos ti amin. Siguro. Sakit pelat na agam na.
Takas lang panagrik na kat baybayak idan. Kat saan mo ba't ka baybayak ni da? Ilaw-lawag mo kadakwada. No kaya da ulit tumulong akto. No makatrabaho akto manan. Saan nga ita? Ta siyempre, agdadagsanak man karon. Kan sikamat tinang ibaga nga. Saan nakagtrabaho ka lang. Ta ginanaak. Sige. Kasalitak to ni Manang. Ngamit ang gundaway. Mabaling ka di nga. Awan ti sabali nga pagsaritaan ta. No di ti may papan ka ta. Ti relasyon ta. Ti agdama. Ken ti masangwanan. Ti masakbayan. Ti agbalinto nga pamilya ta. Kadgaputa da nagpitpitik iti tiyan mo. Bakit? Rumbing na laeng. Rumbing na laeng nga si Bugak. Ita nga, honeymoon ta bakit? Aramidin ta nga memorable. Saan kat nga forgettable. Gapo iti panagpanpanunot mo iti sa bali nga banag. Sige lakay. I'll try my best not to think about something else or someone else. I love you so much, Jay, lakay. I love you so much too, Tonyang bakit? Ay, aguri ka. Oh, abay. Ada na panunot ko. Huh? Anya? Sige. Baliwam ti mga kadagiti bibig ko. Anya din na panunot mo. Anya tinalagip mo ako lang. Basta, Jay, lakay. Ulitin ti panangagig mo kadagiti bibig ko. Sige. Jay! Guri ka. Binakaring gur ka. Basta. Maragsakan naklaunay. Nga, agasawa ta itan. Damo nga, kanhaig ta nga, kasagasawa. Unang sigod mo't nga, saan nga kasat kapigsa ti panagasog mo. Basta, napipigsat asog ko itan, gapot agasawatan. Nakababayin mo, baka makaraing ni Jasmine. Kababayin mo, adalad, kaabay talang ti silid naman ng Josie. Baka maturog ni Bayaw Narding. Baka madisturbo. Nangarunagat ni. Naingpis mo't laang dati diding. Anyang orti maramidak no, jakot may gawidan nga aga-asog iti napigsa lakay. Gapot asam sa bali nga talaga tirik na ano, itatagasawatan kat makinaigag ka. Kasla pa nagrignak kat talaga nga bugbukod kan lakay. Kat bugbukod nakmatlaangan. Tamay sa talaangan. Agasawatan kat nilaang patay ti mamagsina kadata. Nga itiriigat kan namay kat agdinata. Agtinunos ta, agtinulong ta iti amin na banag. Agbinulig ta. Oh, sige. Romansanak, Jay. Asawak. Nini makaring ni Jasmine. Ay nakaasimot ti ka anak no, may storbo ti turog na. Ay nasaan? Siguro kat napaot ti turog na naunig matan. Saan met siguro nga basta nga makapuot. Alakit din, umaikan. Taghanimuntan. Jay, lakay. May kakiting. Mga putang tangiwat ko. Nakaring-ringgur ka mat ngamin bakit? Nagat kisong arati kari. Esoterik karinig na. Jay! Jay! Ay naku kunaktumot.
Nangngeg na. Dati pa nag-honeymoon mi kini Jay. Oh, agpaspasagid manen iti Facebook. Nagipost manen iti reels na. Naari makano. Apal na lang Ngamin, saanan nga maparagsak nila kay na. Yan, adakid di Adda nga masuron. Adda nga umapal deta nga ipag ko nga. Ay, naimon unay. Sige, no pasagidan nak iti Facebook. Sumubutak mo ta. Bumalisak mo ta. Agiril sakmat. Ibagak. Apal mo lang deta, auntie. Siguro, nabayagan nga saan nga nagbasa. Wano, saanan nga nagbabasa deta. Basta. Ilik ko na yan. Sigurado lakid din nga. Masuron ti uray lano mabasa na wano mabuya na deti reels ko. Nga pasagid ko matkin ko na. Yan adakit di. Into no rabi Pigpig sa akto pa ti panagasog ko. Takitakman nga aging nga tumangtangken ti apal na. Sige, reels pa more. Pasagid pa more. Apay, ti amuna sa anak ka sumugbot, sa anak ka bumalas. Kasarita ka kuma, Tonyang anak ko. Ay, nang. Anya ka diti pagsaritaan tayo, nang. Saan nga limod kada kami kinitatang yo? Nga, ada saan nyo nga pagkinaawatan kini Josie nga inauna nga anak me? Ni ipag mo. Aklo na, nanang. Pudno ti kunayo. Angim, nimit kami manang Josie ti, mangiyad adayo ti bagina kanyak, nanang. Wen amok day taton yang. Anak ko nga ron ni Josie. Amok unay ti anak ko. Kasta unay ti panangipatig na kini Jay nga asawam. Kit saan ka dinanang no napatig king kwa na ti kabsat na, dapat ipatignak met nga asawa ni Jay. Day tamot ti saan nga maawatan ni Josie. Kasarsaritak met no kwa. Angam jak amo agimon siguro. Amamatan na asidigda nga kabsat. Ni manang yung nga Josie tinang pabasa kin ni Jay. Kasaan mo't kidi nga day tatrason na. Siguro madilaan ti impresyon na king ka. Anya ko matimadina, nanang, idinto nga nadayawak mo't king kwa na, idi. Yes, asidig ko ti bagik king kwa na ala ko, madlaw ko mo't day jay. Siguro, saan nga maklon ni Josie nga adan asawa ni Jay. Maaklon nanto, maamiris nanto mudlaang dayta. Nga iso nga agan anos kalaang anak ko. No anyaman ti aramidon na no ibagbaga na saan mo lang takuman nga tutupan tapno saan nga dumakkel ti problema. Iso na ati kasarita yun, nanang. Agsasarunomot nga ron ti panang paspasagid na kanyak kadagita post na iti Facebook. Ala na idanon ngamin kanyak dagiti kakabagyan nga masansan ka no ti panagsinlong batyaw iti Facebook, anak ko. Sa anak ba't nga agpasagid, nanang, no saan nga ni manang Josie ti mangirugi. Saan ka di nga mabalin nga saan mo latan nga tutupan ko matap no saanan nga umatidog pa'y tirire. Pinadas ko deta, nanang. Ang agsasarunumot nga ron ti panagpaspasagid na kanya.
Ultimo pa nagar-arwat ko, di nakamat nan. Ultimo ti saan ko nga pa nagtrabaho. Nanang, amuyumot. Ni mismo nga Jay, ti mangayat nga sa anak pa lang nagtrabaho. Ada na pintas nga trabaho idi. Ta damot adal ko nanang. Uhain, amok na ital, tunyang anak ko. Amuda ka mo, tsak bagay nag-asawa kini Jay. Ang makasarsarita mi mo ti telepono dagiti naganak yung kay abroad. Nasaya at mat. Ti panaki langin da kami kinitatangyaw. No pay saan kami pa nga nagmimit iti personal. Wala. Ti lang kayat ko, liklikan nyo laang ti agapa. Imbes nga pinasagid kay kuma. Urnusin nyo. Tilangin-langin nyo nga agipag. Saan nga sakti kasarita yun, nanang? Tanula ka di sardeng ni Manang Josie ti panagpaspasagid na iti Facebook, babayin ka digiti ipopos na nga reels. Sa anak mat nga agipost ti reels ko. Ang no kanayon nak nga ikas dyan, nanang. Sa andak nga mababalaw, nanang. Dispensary nyo. Sa anak nga man nakiapa. Ngem no iti Facebook, makilpin na sagidak. Anya. Lakay. Oh, bakit? Andiyan ka di. Nakanahitisak pa eh. Itay palang rurahin ka. Di nakmalarog yan nga romansahanan. Ako adagid di nga dati cellphone mo, tikit kitaang, ti asikaswan. Gure ka. Agkari ka nga umuna, bakit? Agkari nga. Agpapas na itiragsak itang rabi eh. Ngawiti may isang kondisyon. Nga aping nga do kondisyon na lakay. Di laing met kondisyon na, kondisyon ko, liklikam ti agasong iti napigsa. Kat aping nga dakas nga kondisyon na. Kat nakakadkadlaw nga, iranrantam nga pigpigsaan ti asog mo. Tapno mangagtabangi ra silad. Saan latangan ro din na di mo kayat? Oo, deta. Agpauyo ka. Kaputa di masurot ti kayat mo. Tonyang bakit? Saan ka mat nga kasta idi? Man nakaawat ka mat. Matured di. Tonyang nga namamok idi. Nga api ita. Kasla kalaubing nga makiap-apa kini Manang Josie. Kit api nga siya ti pagbagaam. Ni kumamanang mo bakbakat ni Manang mo ngem adadang ubing ti banunot na ngem siya. Iso ti pagsardengem saan nga siya. Mabuybuyak mo dagita reels yo. Deta pa nagsinsin nung batyo iti reels. Agasim kat foul mo ten deti inaramid mo ita. Ti anya. Deti na pa mo in video. Deti linabaan ni Manang Josie nga pantina. Nga nakasalapay. Kat na pa mo in focus nga agyel-yelo. Kat talaga mo nga naka-yelo. Naka-LL. Wala nga pakaibabay na naman. Foul mo dahil below the belt di nga makunan. Taday jay kat saan nga rumbing ang kit talaga amat agpeso mat kit api iso na. Amin nga ibid-video na pay gayam dati cleavage ko manganak in-zoom na nga adajay adayo. Sana i-post nga kuna nahulaan nyo kung sino to. Kumakain lang. Kita ang kaluluwa kung kuna na. Saan ka di nga below the belt day jay? Saan mo't nga napakita ti Rupam? Uray pay! Amo ti tao nga siya ti paspasagidan na kadigiti reels na. Oh, kita restricted. Oh, na-delete di nga video. Gaputa bawal. Oh, katuwin. In-delete nan sa. Saan nga isot nang in-delete? Naku mahangin, restrict di Facebook di jay, adalata di jay. Katsyak, datilaang kalabang nga pantina nga agil nakayal-yelo in video klaan. Hanggo ba't nga baga nga pantina Pugtuan nyo no sa agin panti ko nakmadlang. Una ang amuda nga ni Manang ti kakasinsin nung bat mo. Madlagayam! Api ka siyak lang di magbaga. Hindi na minsan manan.
Kalkalpas nga nagdigos ni Manang, na ibidyom, nga remor di CR. Kaya di nakastrik di sila, dasimrek ka di banyo. Napamo video deti sabon nga kaus-usar na laeng. Nga adadimkot nga urmot na. Katawin, di ba nagdugyot? Malpasan na tayo sabon, di naman laikatan di dimkat nga urmot na. Amo na nga usuran bet sa bali nga tao. Saan ka di nga dinadugyot tayo dyan? Unay ka natin. Personal mat di gijayan bagay. Saan mo ko mga i-reels di gijayan? Katabi iso na. Ngalala. Masayat. Baliwan tan doon ti agsalita. Agsango kay tuman kini Manang Josie. Agya, manak aton niyang anak ko. Nang, agya, manak ano sam ni Josie, ureno kasjay nga saan na ka nga sardingan, iti pa nagpupus na, pa nagpaspasagid na king ka. Ang kidawag la kumanga, no personal nga ba, saan yun nga social media, datayo mo laing ti maibabain. Huh? Anya nga rodin no ibagada, nga deta kinadugyot deta anak kao, nga yelot pantina, nanang, deta panang baybay-ana nga dumdum ket ti ormot na iti sabon nga pagdigaws. Ken kumpurme dita, saan ka di nga agreflect mo't kanyak nga inana. Kasta mo't kini jay nga asawam nga kabsat na. Da kami ket maibabain mat sa ala nga isuna. Nang isarding yu ko mananak ko, siyak ti agpakpakaasin. Nagpakpakaasyak pa himen kini Josie. Nga saan na ko mga perjen ti relasyon da nga agkabsat. Saan mo nga orayan nga kagura na ka ni Jay kunakin kwa na. Kat nagkarimat. Nagkaringa, isarding na ka noon. No lakid di isarding mo kanumatan. Iso na matimon una nanang. Isarding ko mat. Alakit baring ano tong pala ni Josie nga isarding nanti agpost iti reels. Ta isarding mo tumatan. Nanang. Isarding lakid din ni Manang Josie agpost. Isarding kumatan. Takayat kumat nga mornos ti langan-langan mi nga agipag. Ay na, agyaman naklaunay anak ko, taman nakaawat ka. Kasabi ko mata deto yun ti rugi. Ti panagaurnos ti langan-langan ti pamilya tayo. Sabi ko mananang. Agyaman Manang Josie ta. Imanugot ka nga agsarita ta. Naamiris kumat ngamin tonyang ipag. Nga awan tin napintas nga maitid na deti araramiden ta nga panagpaspasagid ta iti social media. Wen aklo na siyak tinangirugrugi ta talaga nga aminet nga daimon ko ken ka. Angim itan naamiris kon. Awan tin napintas nga maitid na gaputa maibabain lang ti pamilya tayo. Kenjak kayat nga madadael ti relasyon mi nga agkabsat. Kitwen, gaputa napanagnagakmat, nga napudno ti panagayat ni Jaken ka. Iso nga, nasken laeng nga ipatag kamat, akas pasit ti pamilya. Orek la makalwa Manang Josie. Dimting matlaeng ti nabayagin ngor orayik. Nga, maornos na tilangan-langan ta. Ngamin kinagpaiswan na awan ti kabsat ko nga babae. Kit idi sakbay ka nag-agasawa kami ni Jay. Ara pa apet nga napintas to tilangan-langan ta nga kaslatan to lang kabsat. Nga si kanta ti balin nga manang ko. Nga jak pa'y bulos na patpatasan mo na naadaan. Ala nga rod. Uray mo tiyak. Iliwag mo ti maadaan iti kabsat nga babae. Nadagda kami laang mo kini Jay ti agkabsat.
Agyaman ulitik ti agyaman king ka manang Josie. Agyaman king ka. Agyaman king ka. Tonyang. Ket awaten kan kas paset ti pamilya. Ket sapay ko mata saan ton nga maulit ti napasamak. Sapay ko ma ta agari ti kapya ayat ti pamilya tayo. Ket sapay ko ma ta naragsak kay to akanayon ken ni Jay. Lalo ka ti agbalinto nga kaanakak. Dakkel gayam ti tiyan mon. Wen nga ron, excited akon manang. Excited mat siguro ni Jasmine nga maadda ni ti kasinsin. Aywan sang kaibaga na nga rod, sang kadamag na no kaano-kano nga rumwar ti kasinsin na. Mano abulan laengan manang. Aganakak ton. Adanton bunga ti ayan-ayat ni ken ni Jay. Maragsakan aklaunay, Tonyang. Ay, no idi ko mapailaeng nga kastoy, awan ko matinasayang, nga aldaw, panawin, nga nagkatunusan ta, nga napintas ti langin-langin ta, isang orod manang. Isang nga po dita, isardeng tanti, agpost ti reels, nga palang paspasagid ta iti tunggal maysa. Wen manang, kasta nga rod ti aramidek. Maragsakan aklaunay bakit? Tanagkapya kay matlaengan ken manang Josie. Siyak ti rumbeng nga maragsakan lakay. Tadi mo laamot stress ko. Siyak nga mabatbati dito balay. Na agsabat kami kini manang Josie nga kuskusilapan nak. Nga tilaeng Facebook wenno social media ti kasla pa nagsarsarita mi babae ni ti panagpaspasagid mi ti tunggal maysa. Sabi ko mata, may sarding daytan. Sabi ko mata, katunusan kayon, itanyaman nga oras. Talaga, ibilang ko iso na, akasla best friend ko, akasla panakamanang kumutin nang runagat ni, dandani ako naganak. Iso na ti pagkangrunaan nga, pagkamangak, pagsaludsudak, no, anya digiti rumbeng nga aramidak, anya digiti rumbeng nga liklikak. Kasta nga agpaiso. Ay, natalgad mo tintirik na. Amom ka di nga mga stress mo iti opisina. Knowing adda kayo dito kin manang Josie. Nga iti, anyaman na ka nito kat posible nga aginubal kayo, aginabu kayo. Sa anak mo't kidi nga kasyay lakay. Sa anak nga bayolente nga tao. Kinagpaisuan na. Sa anak naman nakiapa. Angim no siyak ti mapikar, sumubutak. Ngim hanggang paspasagid lang mo't. No paspasagidan dak lang, pasagidak mo't. Yung bakit di ata nagkarin ni Manang Josie nga, isardeng nan, ta nagkapya kami matan. Kasapay ko mata ka, tuloy-tuloy daytan. Mabidlaeng. Inaklag CR. Sige. Iti cellphone kon. Kitaik man. Ni Manang Josie? Anya daytoy? Asino ti awagan na iti plastik? Nga agin si singpet? Sinsinan makikapya? Ngayon plastik matgaya. Sino tituktukuyin na? Siya ka di. Sa anak mo na plastik na yung papuswan di pa nakikapyakin ko na. Ay, Diyos ko. Pinakastoy, ti amok na okay, ti aminan. Ti amok no. Anya nga ta? Sungbatak nga ta? Baka mat no saan nga siya tuktukuyin na. Tanadlaw ko mat nga na yung papuswan mat dati pa nakikapya na kanyak. Nariknak mat nga sincere iso na. Saan ko mat nga narikta nga plus plastikan naklaing itay. Nim apay nga kasto ti post na iti reels na. Apay!
Ore no saan mong ibaga nga siyak ti paspasagidam manang Josie. Nalawag nga siyak ti paspasagidam iti post mo iti rabii. Nga ni nagby-viral pa yun. Kat ni nasakit la ulit ti rignag. Nakalpasan ti panagkapyata. Inararakop ka manang Josie. Nakaragragsakag na. Ibilang na ko nakaskabsat. Kas ipag, kas kaming ti pamilya. Anya da ito yung impose mo. Allah, kasanok nga ipalawag king ka. Tonyang, di anya manang. Kung kulak la day jay. Ha? Angim, masayangan nak ngamin. Masayangan ti anya manang di kayo maawatan. Anyat pa kasayangan nyo. Masayangan nak. Kadag iti views. Ngamin kat na-invite ak iti content monetization iti Facebook. Ha? Napansin ni Meta dahil iti panagpupos ko ti reels nga agbay-viral. Malagip mo iti agpinpinasagit ta nga nakadadot views na. Uwan manang. Sungurot ti nakababain. Ta nagbay-viral kat datayo ti na ibabain. Isun nga kahit kung agsardeng kuman. Ang idin sardeng ta. Masayangan ak mo. Tano ka anumot nga. No ka anumot nga na monetize dito yung account ko. Isumot ti panagsardeng ti views ko iti reels. Aniya? Pinadas ko ti nagpost ti sa baling. Awan mo di damot buyaan. Ngam no tayo nagpaspasagid ta. Buyaan damot. Ag-trending. Ag-viral mo. Aniya? Kung kulak na day jay. Tilakid daw ko kuma. Pasagidan nakmat. Kay ayo ngamin di ti followers ko. Nga adamot ti pamasagid mo kanya. Ha? Anya ka no? Kitain ko di account mo Kitain di account mo. Baka mat no na-invite na kamot ni Meta. Ti content monetization. Kit ituloy mo lang ti panag-reels mo. Oh, dakkel ti kitaan ti Meta. When ti ads on reels kada content monetization. Ay naipag. Siya ngamin, baldado nila kay ko. Iso nga amin nga mabalin nga pagkakitaan kat sirkat. Saan nga umanay dito pa naglako-lakok ti kumpurmi nga mabalin ko ilako dita. Napintas dito pa nagre-reels ko, ta mabalinak pa nga kumita. Iso nga itultuloy ta kuma. Itultuloy ti anya manang. Dito agpinpinasagid. Nga ori no saan mat nga, saan nagpepeso. Ay namanang. Saan ko nga ugalit makiap-apa. Actually, may stressak no agap-apat ha. May stressak idi. Sinsinan laeng mo. Alan pagkakitaan ta lang, ti Meta. Yeah. Arami din talaeng kas content. Ngam saan ta nga talaga nga apan. Anang, kitain mo minin kitain di account mo. Duri ka manang. Saan ka di nga pakaibabainan tayo nung itultuloy ta dayta? Sama amuan danto, nga gapula ang iti content, na aramid ta timang dadael ti dayaw ti tunggal maysa. Basta kumitkita ti dakkelin awan problema kada kita. Awan bibiyang ko dita no, pakaibabainan no kat katawaan da tayon. Ti importante, kumita ta di dakkel nga dolyar. Panunutek pa'y manang. Ay na, urayan digiti followers ko diti sungbat mo. Tapno pasarunwak mat. Ngamin, sagbay nga sungbatak. Siyempre, makita da pala data anam. Halos ti followers ko, followers mo bitlaang. Alam. Saan ko pa nga naibaga iti asawak deta nga nagsaritaan mi kini manang Josie kasinyong. Itultuloy mi kano deti narugyan min nga panagpinpinasagid ngem sinsinan laeng pang content kano laeng ta na monetize kanon deti account na ket idi chinek ko deti bagik deti account ko ket sa anak mo't nga na invite anya nga rod sakyak laeng ni manang Josie tapno ag-earn dagiti videos na. Wala nga, saan ka di nga
Pakaibabainan ti pamilya amin at nga araramidin mi ngagpamarang kami ngagap-apa. Hanggo pa yung imbaga kini Jay nga asawak deta kasinyong ta sigurado aklakid di amok latat sungbatnan amok ti asawak. Iso nga nagtakli na kadagos ti programam ta agpabala kadakman kada kayo. Kaya't kumat nga tulungan ni Manang Josie nga adda ti sabali nga pamataudan na ti kwarta lalo ket baldado ti asawa na. Angem no aramaten nak ti kasjay nga agpinpinasagid kami urimot no sinsinan laeng nga mabalin nga pakaibabainan min no maduktalan da. Tulunga ka di. Wenno mang panunutak ka di iti sabali nga banag sabali awagas nga matulungak isuna saan nga dayjay. Mabalin mo latang content nga saan nakon nga dakdakamaten o saan nakon nga aramaten. Didi kahit ko kumangat didi saan lang nga pamarang. Di kahit ko didi makita ti taon nga naurnos ti langin min. Nga nagkapya kami nga saan nga didi sigod nga agap-apa kami agpipinasagid kami. Anya deta para lang ti content? Para lang iti dolyar? Ket agpamarang kami nga agap-apa lata aging nga ita? What for? Diyak maawatan ti pagkukasinyong iso nga bareng dagiti balakad yo, wenno komento yo, reaksyon yo, kahit malawlawagan ti panunot ko. Dahil nga rod ti pakabuklan, ti pakasarita kasinyong nga sapay kumakit na kay batit adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak nga dumdum ngay kinagbibuya. May papan ka deta pa nagre-reels ito content monetization kung kunana jak mawatan deta ta hangko nga hilig namin agposak lang no makasapulan iso nga agibasarak latan kadagiti balakad yo kasi nagyamanak ti anos mo nga nang ibasa deti surat ko ket agyamanak met kadagiti makaited ti balakad. More power to your program and God bless everyone. Toy ag problema apagaya mo, Tonyang.